bakunzi ba Ibendera TV ni munyemerere mbashimire kandi mbifurize kugira mugoroba mwiza. Ikaze makuru yo kuri uyu munsi ni amakuru rero tugiye kwinjiramo kandi na makuru agiye kwitsa no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru yihutirwa akomeye amaze kujya hagaragara ku ndondo ya Bijombo. Wazarendo bahahuriye n'uruva gusenya abatari bakeya bahasize ubuzima mu gitero n'ubundi bari bagabye ahangaha bakaza guhondagurwa n'abarwanyi batwirwaneho. Turaza kubyinjiramo nabyo ku bugiye burambuye hano. Ndaza kandi kukubwira yuko ubwicanyi bukomeye bwongeye kuzamura umwuka mubi Ituri. Basivile bagera kuri 25 bose bishwe mu gitero cyagabwe n'umutwe wa Kodeko ahitwa Ijugu. Ibi rero bikaba byongeye gutuma umutekano hano uzamba ku rwego rwo hejuru. Ndaza kubikugezaho ku buryo burambuye. Uraza kunyemerera kandi tukiri kumwe muri aya makuru nze kukubwira ko imirwano yikaze yongeye kubura muri Warikare. FARDC na Wazarendo bahanganye bikomeye n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 mu gace kitwa Imukumbi. Turaza kunyarukira rero turebera hamwe uko ibi nabyo byagenze. Uraza kandi kunyemerera muri aya makuru twerekeze muri aya makuru twabwiye iyo hirya mu burengerazuba bw'isi. Igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biravuga ko kibwe drone enye zose. Abazibye ni bande, byagenze gute? Akantu ko kandi uraza kubisobanukirwa hano ku Ibendera TV. Nge nitwa Umukada. Niba wamaze kugera hano unyemerere unkorere like, uraza kuba unteye inkunga ikomeye cyane. Niba kandi ari ubwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV uraza kunkorera subscribe, nubikora uraza kuba unkoreye cyane. Mwese rero mudukurikiye kandi mwese mubana natwe turabashimiye cyane kandi turabasabira imigisha. Hanyuma rero ni munyemerere ibintu tubigenze gutya kugira ngo mukanya gato cyane ngaruke nsanga wamaze kwitegura neza ubundi twinjire muri aya makuru ku buryo burambuye. Yes, nanone ni munyemerere nongere mbahe ikaze nshuti bakunzi bacu hano ku Ibendera TV. Abantu mudukurikira muherereye mu Rwanda tubahaye ikaze. Abantu muherereye mu gihugu cy'u Burundi, abari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abari muri Uganda, abari muri Kenya, abari Tanzania, abari Zambia, abari muri Canada, abari mu Buholandi, abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abandi mudukurikira muri hirya no hino mu bice bitandukanye, mwese tubahaye ikaze. Abantu mudukurikira muherereye mu bindi bice, urugero nk'abari mu Bufaransa, abantu bari muri Afurika y'Epfo, namwe muradukurikira turabizi. Mujye mutwandikira kenshi mutubwire kugira ngo tumenye aho murongo umuryango mugari w'abakunzi ba Ibendera TV muherereye. Twinjiye muri aya makuru ku buryo burambuye rero ya hano ku Ibendera TV. Reka twerekeze ku ndondo, turacyari muri Kivu y'Amajyepfo. Wazarendo bahakuriye n'uruva gusenya mu rugamba rukomeye bakanganyemo bakaza kuhatakariza ubuzima ku bwinshi. Mu ijoro ryaraye rishyira kuri uyu wa kane tariki 12 Werurwe muri uyu mwaka ku ndondo muri grupoma ya Bijombo muri teritwari ya Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo habereye imirwano ikomeye hagati y'abarwanyi ba Wazarendo na Twirwaneho, bituma bamwe mu bagabye igitero bahasiga ubuzima. Amakuru aravuga yuko abarwanyi bo ku ruhande rwa Wazarendo ari bo bagabye ibitero by'ubushotoranyi kuri Twirwaneho, hanyuma Twirwaneho ikaza kubasubiza inyuma ibatwitse bikomeye cyane. Amakuru dukesha bamwe mu baturage batuye muri aka gace baravuga ko mu ijoro ryakeye abarwanyi ba Wazarendo bagabye igitero simusiga ku baturage batuye ku ndondo ya Bijombo, hanyuma Twirwaneho ikaza gutabara. Umwe mu baturage yashyize ubutumwa hanze agira ati iri joro ryakeye
aba Wazalendo bagera kuri 7 bo muri Wazalendo bahasize ubuzima nyuma y'imirwano ikomeye yabereye hano ku Ndondo. Abango bakaba barashwe na twirwaneho. Amakuru akomeza avuga ko abo barwanyi ba Wazalendo bari bagabye igitero bagamije kwibasira abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge ndetse no gusahura amatungo yabo harimo inka, ihene n'intama nk'uko byavuzwe n'abaturage baherereye aha muri ibi bice mu kiganiro bahaye Ibendera TV. Gusa ngo ubwo iki gitero cyatangiraga twirwanaho yahise itabara abaturage maze imirwano iratangira. Iyi mirwano ngo yarangiye bamwe mu bagabye igitero bahasize ubuzima mu gihe abandi bakomeretse bikomeye nubwo umubare wabo utarashyirwa ahagaragara. Amakuru aturuka mu baturage aha muri ibi bice aravuga ko imirwano yabereye cyane cyane mu gace kitwa mu Mitamba hafi ya Mugeti, aho abarwanyi ba Wazalendo bakunze gukoresha nk'inzira banyuramo bagaba ibice mu baturage batuye muri ako gace. Si ubwa mbere ako gace kagabwaho ibitero nk'ibi. Mu mpera z'icyumweru gishize nabwo bivugwa ko abarwanyi ba Wazalendo bagabye igitero muri aka gace ka Mitamba ariko twirwaneho ikaza kubasubiza inyuma. Ibintu rero bikaba bikomeje gukomera aha mu Bijombo, na gace gaherereye mu misozi y'Umurenge muri teritwari ya Uvira kamaze imyaka myinshi karangwamo umutekano muke uterwa n'ibitero bivugwa ko bigabwa n'ingabo za leta ya Congo FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi, bakabigaba rero ku baturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge. Abaturage bo muri aka gace bakomeje gusaba ko hashyirwa imbaraga mu kugarura umutekano urambye muri ibi bice kugira ngo bashobore gusubira mu buzima busanzwe no gukora ibikorwa byabo by'iterambere mu mutuzo ntawe ubateza umutekano muke. Shuti bakunzi ba Ibendera TV, ni munyemerere twerekeze mu bwicanyi bukomeye bwongeye kugaragara Ituri. Abasivile 25 bose ibishwe urwagashinyaguro mu gitero cyagabwe n'umutwe wa Kodeko Ijugu mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Intambara n'umutekano muke byongeye gufata indi ntera nyuma y'igitero gikomeye cyahitanye abasivile benshi muri Jugu, ni mu ntara ya Ituri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndakwitsa ko hano hari ku Ibendera TV, nge nitwa Umukada. Niba wamaze kugera hano nyemerere unkorere like, uraza kuba ugize neza niyo nkunga ngusaba. Niba kandi ari ubwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV ndagusaba unkorere subscribe, uraza kuba ugize neza niyo nkunga ushobora kuma mu gihe utari wakora subscribe hano cyangwa ari bwo bwa mbere ugeze hano. Dukomeje n'aya amakuru aturuka mu nzego zitandukanye z'abayobozi b'inzego zibanze no mu miryango itegamiye kuri leta muri Ituri. Aravuga ko abantu bagera kuri 25 barimo n'abana bishwe mu gitero cyagabwe n'abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa Kodeko, no kuvuga Coopérative pour le Développement du Congo. Iki gitero cyagabwe mu gitondo cyo ku munsi w'ejo, no kuvuga ku itariki 11 Werurwe muri uyu mwaka w'2026 mu gace ka Dendro, ni mu bwami bwa Bahema y'Amajyaruguru muri teritwari ya Jugu muri Ituri. Ibi bikaba byaje kumenyekana kuri uyu munsi ko abagera kuri 25 bose batakarije ubuzima muri iki gitero cyagabwe aha ku munsi w'ejo. Abaturage bavuga ko abarwanyi bitwaje intwaro zirimo imbunda n'imihoro binjiye mu mudugudu mu rukerera bagatangira gutera abaturage ubwoba bari bagisinziriye. Mu gihe gito cyane abantu benshi ngo bahise bicwa mu buryo bw'ubugome bw'indengakamere, bamwe barashwe abandi bicishijwe imihoro. Nkuko societe civile yo muri aka gace bivuga ngo uretse abantu bishwe, inzu zarasahuwe zirezwa ndetse amatungo
y'abaturage aranyagwa, ibintu byateye ubwoba bwinshi bamwe mu baturage baherereye muri ibi bice, ndetse bamwe bikaba bivuga yuko batangiye guhunga. Nyuma y'iki gitero abaturage benshi bahise bahunga ingo zabo berekeza mu bice bifite umutekano muke, cyangwa abandi berekeza mu nkambi z'impunzi. Ndagira ngo mbwire ko ibi birababaje, biteye ishavu n'agahinda. Abantu bongeye kwicishwa imihoro aha muri Ituri, ni ibintu bikomeye kandi bibabaje mu by'ukuri. Abayobozi b'inzego z'ibanze muri ibi bice bavuga ko hari impungenge ko umubare w'abapfuye ushobora no kuza kwiyongera, kuko ngo haracyarimo gukorwa ubugenzuzi. Teritwari ya Jugu imaze igihe kinini irangwamo ibitero by'imitwe yitwaje intwaro, cyane cyane umutwe wa Kodeko ukunze kwibasira abaturage no gusahura imidugudu mu ntara, muri iyi ntara ikasahura iby'abaturage. Intara ya Ituri iri mu bice bya Kongo byugarijwe cyane n'intambara, aho imitwe itandukanye yitwaje intwaro ihora ihanganye n'ingabo za leta ya Kongo, ndetse igakora ibitero ku baturage igamije ubugome nk'ubu ngubu bw'indengakamere. Imiryango mpuzamahanga iravuga ko ibi bitero bituma abantu ibihumbi n'ibihumbi bava mu byabo buri mwaka, ibintu bikomeza kongera ikibazo cy'impunzi n'ubukene, ariko n'impfu ku baturage bo muri aka karere. Nyemera nkubwire ko ibi bintu birababaje, ibi bintu kandi birakomeye ku rwego rwo hejuru mu by'ukuri. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, nitwa Umukada. Hani ku Ibendera TV, unyemerere nongere nkwibutse ko niba wamaze kugera hano, ndagusaba ngo unyemerere unkorere like niba ari bwo bwa mbere ugeze hano, unyemerere ngusabe ngo unkorere subscribe. Uraza kuba ugize neza, uraza kuba unteye inkunga ikomeye cyane nuramuka ubyemeye kandi ukabikora. Ndashimira mwe mwabikoze, ndashimira mwe mwabikoze, kandi ndashimira namwe mugiye kubikora. Imirwano ikaze yongeye kubura muri Warikare. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bafatanyije na Wazalendo bahanganye bikomeye cyane n'abarwanyi ba M23 ahitwa Imukumbi. Imirwano ikomeye yongeye kubura mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ingabo za leta ya Kongo FARDC zifatanyije n'abarwanyi ba Wazalendo bahanganye n'igitero gikomeye cyane cyari cyagabwe ahangaha, aho n'ubundi bivuga yuko bongeye guhangana n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 mu gace ka Mikumbi, ni muri teritwari ya Warikare mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Inzego z'umutekano n'abaturage ahangaha batangaje ibingibi, bakaba batabaza bavuga yuko imiryango yatangiye guhunga, ndetse kandi ngo ibi byakomeye ubwo ngo ahagana ku isaha y'isa 3 za mu gitondo ngo humvikanye imirwano ikomeye cyane, abarwanyi ba M23 bagatangira guhangana n'abarwanyi ba FARDC ndetse na Wazalendo muri aka gace Kamikumbi kari muri groupement ya Ruberiki. Amasasu y'intwaro ziremereye n'izoroheje yumvikanye ahangaha muri ibice igihe kirekire, ibintu byateje ubwoba abaturage benshi batuye muri aka gace, kandi bikavuga yuko no ku munsi w'ejo kuva mu masaha yo mu rukerera aha nabwo ngo hari hongeye kumvikana imirwano ikomeye cyane muri aka gace. Amakuru y'inzego z'umutekano aha muri ibice aravuga ko ingabo za leta ya Kongo FARDC zongeye gutana mu mitwe zifatanyije na Wazalendo, bagatana mu mitwe bikomeye cyane n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23. Nyuma y'imirwano ngo yamaze amasaha menshi, igitero ngo cyari cyabereye ahangaha ko cyaje gucogora, ndetse bikaba bivugwa yuko ahangaha ngo ku masaha y'umugoroba kongeye kugaruka ituze, nubwo ngo ari ituze y'akanya gatoya. Kuri uyu munsi tariki 12 Werurwe muri uyu mwaka, amakuru yiriwe ahanga avuga ko nubundi ngo abaturage batari bizera umutekano wahangaha, nyuma yuko nubundi ngo bagifite ubwoba ko imirwano ishobora kongera
kubura isaha iyo ari yo yose. Bamwe mu baturage bikaba bivuga yuko ngo tayari bamaze guhunga bajya mu mashyamba, abandi bakajya mu biturage byegereye ahangaha kugira ngo abaronke ubuzima. Birumvikana bakaba ngo bagiye mu bice bigaragara ko bifite umutekano. Teritwari ya Walikale imaze igihe igaragaramo imirwano ikomeye hagati y'ingabo za leta ya Kongo zikanganye n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 bakomeje guhanganira muri ibi bice. Abasesenguzi mu bya politike na diplomasi mpuzamahanga baravuga yuko mu gihe ibi bice bikomeje kumvikanamo imirwano cyane cyane muri teritwari ya Walikale, ngo ibintu bikomeje gukomera no gutuma abaturage bahura n'ingaruka zikomeye z'imirwano, kuko ngo ahangaha ni inzira zihuza uduce twinshi twa Kivu y'Amajyaruguru, ndetse kandi ngo hakaba ari n'ahantu hacukurwa amabuye y'agaciro menshi. Bityo rero ngo mu gihe hakomeje kuba ibibazo by'umutekano muke, ngo biraza gutuma ibikorwa byinshi bihagarara. Kugeza ubu ngubu rero imiryango mpuzamahanga ikaba ikomeje gusaba impande zose ziri mu ntambara aha muri bice, ndetse by'umwihariko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bice bitandukanye, guhagarika imirwano ku bw'inyungu z'abaturage, ndetse kandi ibi bakabikora ku bw'umutekano n'umudendezo n'amahoro y'abaturage. Ndakwibutsa nanone ko hano hari Kwibendera TV. Niba wamaze kuhagera, nyemerera unkorere like. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano, nyemerera unkorere subscribe, uraza kuba ugize neza. Hari abantu namwe mudukurikira muri na benshi cyane, mudukurikira mutarakoze subscribe. Birumvikana ushobora kubyibagirwa, bishobora kukurengaho, ushobora no guhura n'izindi mpamvu nyinshi, ariko ndagira ngo nkubwire, niba turi kumwe ahangaha utari wakora subscribe, uyu niwo mwanya mwiza cyane. Mwese ababikoze ndabashimira cyane. Igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyibwe drone zigera kuri enye zose. Bakunzi ba Ibendera TV, iyi nkuru ni sakirirego. Igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubuhangange tukiziho, izi drone zigera kuri enye zibwe mu buhe buryo? Ndabiguha neza rero, nyemerera wigire hino. Ikigo cya gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyitwa Fort Campbell cyatangaje ko hari abantu bataramenyekana bibye drone enye za gisirikare, maze gisaba ubufasha bw'abaturage kugira ngo bafate abo bantu. Nk'uko byatangajwe n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ishami rishinzwe iperereza mu gisirikare rizwi nka United States Army Criminal Investigation Division, batangaje ko uzatanga amakuru azatuma abakekwaho ubwo bujura bafatwa, agashyikirizwa ubutabera bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bazahabwa akayabo k'ibihembo bya miliyoni zigera kuri 7 z'amafaranga y'u Rwanda. Amakuru avuga ko izo drone zibwe ari ubwoko bwa Skydio X10D, zikaba zari ziherereye mu nyubako ya 6,955 ku muhanda wa Shavale Road mu kigo cya Fort Campbell. Izi drone ngo zeruka kugaragara ku wa 21 Ugushyingo mu mwaka ushize 2025 mu mutwe w'ingabo witwa 326G Division Engineer Battalion. Ariko ngo hagati ya tariki 21 na 24 Ugushyingo mu mwaka ushize, abantu bataramenyekana ngo binjiye muri iyo nyubako mu buryo butemewe maze barazitwara. Ubuyobozi bw'iki kigo cya gisirikare bukaba bwatangaje ko ushobora kuba afite amakuru yizewe kuri ubu bujura asabwa guhamagara ishami rya CID rikorera kuri Fort Campbell, cyangwa agatanga amakuru mu buryo bw'ibanga rikomeye. Abashinzwe iperereza bakavuga ko amakuru atangwa n'abaturage azafatwa cyane mu ibanga rikomeye mu kumenya
ababigizemo uruhare no kubashyikiriza ubutabera. Iyi ni sakirirego n'ubwa mbere ibi byumvikanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu rundi ruhande ukibaza ngo aba binjiye muri iyi nzu bagakuramo izi ntwaro niba atari abazishinzwe, akaba atari abazikoresha, akaba atari igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni bande? Ese drone zarigurukije zirarenga? Ese n'abaturage binjiye mu kigo cya gisirikare barazitwara? Akamenyetso k'akabazo. Mwese nshuti bakunzi ba Ibendera TV, munyemerere mbashimire cyane, mbifurize kugira ijoro ryiza. Niba wabanye natwe kuva aya makuru atangiye kugeza ubu tugeze ku musozo, ndagushimiye cyane. Urare neza, Imana yikurinde, hanyuma ku munsi w'ejo tuzasubire uri amahoro. Bye, ciao ciao.